وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Dari kekasih hati rakyat kita ni wanita mari yang positif dari waktunya insyaAllah ta'ala dari menghambungkan kami tahun ini dari kita ada biasa sih mga pekerjaan pertama biaya unya di satu tahun sangat baik dengan talib apa فليتفضل سيادته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wasinsanglit makapuji ma Allah Ta'ala serta salawat makasalam Nabi Tabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lapay na in ahli pamilya na, maka mga kasahabatan na, maka mga sigalam, masi-masi nga hinang masunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pong tinai kumaaga ma Islam, itukbal tabiin sa heka pagsarang syukul tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siin itugi tabi na masi-masi pinaindaman ni'mat. Yana ni'mat kaalum, tiranan tao sal tabi, tapakai tabi, makaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pong tinai kumaagam Islam, mula-mula nasihatan ko yung ginahawabaran ko latun na ni kaam. Mga pong tinai kumaagam Islam, Allah kita bi pangadjian makalam sin Allah ta'ala, maka masunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu alayhi. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala ukhbiruka ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli min jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Mula-mula mga pong tinai kumaaga ma Islam, in hadith itu tu sinulis-sinulis yang kita Rasul sallallahu alaihi wasallam min mga kakahinang tiranan ikaasok sin manusia tujuh ni surga, maka ikalawak na maafinar ka jahannam. Hadits min si Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala
Yuksi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Yuksi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ya Rasulullah, suli-sulihin ku maka kahinang, ika-asok ku surga maka ikalawak ku maafinar ka jahannam. Yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakad sa'alta an azimin. Saban naltod in panilawnu in ilu parkalamehe. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Maka saban naltod in parkala pag-asok surga, maka paglawak maafinar ka jahannam, in ilu uluhay ala man yassarahu Allahu alaihi. Masay-say na pinaluhay maya ya Allah Ta'ala. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Agtagipon ka ma Allah Ta'ala maka daa ka agsakuto. Wa tuqimus sala, maka tenggehin in sambahayang. Wa tu'tiz zakah, maka tunayin in zakat. Wa tasumu Ramadan, maka muasa ka ma bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, maka tunayin in paghaji. Mga pong tinai ko maagam Islam, in parkala pag-asok surga, maka paglawak maafinar ka jahannam, in itutuyok sinahu sallallahu alaihi wasallam parkala amehe. Sumagawa yuk sinahu sallallahu alaihi wasallam, in parkala pag-asok surga, maka paglawak maafinar ka jahannam, in itutuluhay do. In itutuluhay do masay-say na ingkabayan sin Allah Ta'ala pinaluhay maya. Mga pong tinai ko maagam Islam, min mga sababan tiranan ikaasok sin manusia masurga, maka ikalawak na maafinar ka jahannam, ikaisaya na panawhid ma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay bimakna mga pong tinai ko maagam Islam, insubay kita bimagtag-ifon ma Allah Ta'ala, maka gaihinangan tabi limbangin Allah Subhanahu wa Ta'ala mapag-ibadatan maya. Mga pong tinai ko maagam Islam, mawaktu man paangkas si Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinilaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuksin sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, tahatino ka bang ay in kapatut sin Allah Ta'ala mau maipun, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, maka ay sab in kapatut sin ipun matuhan na. Yuksi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Allahu wa rasulu a'lam. Tapat in Allah Ta'ala, maka in Rasul na in makahati. Yuksi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqullahi 'alal ibad, saban naltood in kapatut sin Allah Ta'ala mau maipun na, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Yana sinumba iya, maka gay iya hininangan limbang mapag-ibadatan. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Maka in kapatut sin ipon ma Allah Ta'ala, in gai iya siniksa, in say-say na ininsa kapag sakuto ma Allah Ta'ala. Ay bimakna in kapatut sin ipon ma Allah Ta'ala, in gai iya siniksa, bang in kaniyaan na insa iya kapag syirik ma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga pong tinai ko maagam Islam, mapuas sin panawhid ma Allah Ta'ala, min mga tiranan ikasok sin manusia masurga, maka ikalawak na maafinar ka jahannam. In ikadua, yan na pagtunay sin mga kawajib-wajiban. Salina sin sambahayang 5 waktu. In ito tu wajib makita bi in subay tunay tabi. Sabab in sambahayang, yan na ito tuan in panagnaan, tinilaw madakayo ipon bang taabot maallaw kiamat. Maka in sambahayang, agbabuatuan sin sa heka kalabihan. Min mga kalabihan na mawaktu man tatilaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Si Abdullah ibn Mas'ud, ayyul amali ahabbu ila Allah. Ayon pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung si Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ayon kakahinang halap salah sana tujuan ni Allah Ta'ala. Ayon pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yan ay insambahayang mawakto na. Ay bimakna mga pong tinai kumaaga may Islam. In kakahinang salah sana tujuan ni Allah Ta'ala. Yan atuan insambahayang mawakto na. Damikian insambahayang in ito nasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga umat na. In sinoho tuan pinaparihala. Intanda na mawakto man in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sung namole tujuan ni hadarat sin Allah Ta'ala. May na iya manaja sakaratal maut. Ay dakuman intabisala Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-salat as-salah. Insambahayang. Mga pong tinai kumaaga may Islam. Insambahayang. Sinoho tuan pinaparihala makita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab insambahayang yan ay ito tuan inpanagnaan. Tinilaw madakayo ipon bang taabot maallaw kiamat. Mga pong tinai kumaaga may Islam. In ikatallo min mga sababan. Tiranan ikasok si manusia masurga maka ikalawak na maafinar ka jahannam. Yan na pagtunay sin zakat. In zakat in itu wajib mga sigalam taga arta. In subay tunay da in kapatut na. Yukin Allah Ta'ala. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mga pong tinai kumaaga may Islam. Tasawain Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah Ta'ala. Yuksin Allah Ta'ala. Kalloin o Muhammad. May mga arta da. Pangalanu no masigalam. Pagsutsi no masigalam. Ay bimakna mga pong tinai kumaaga may Islam. In pagtunay sin zakat. Tiranan ikasutsi sin manusia. In pagtunay sin zakat. Tiranan tuan. Ngaheka in pangartaan na. Demikian in pagtunay sin zakat. Ini ito mga pong tinai kumaaga may Islam. Tiranan. Ngalano in pangartaan sin manusia. Makapapagbarakatun may ay Allah Ta'ala. In pangartaan na. Ini ikaampat mga pong tinai kumaaga may Islam. In tiranan ikaasok. Sin manusia masurga maka ikalawak na maafinar ka jahannam. Yan na pagpuasa mabulan Ramadan. In pagpuasa mabulan Ramadan. In itu wajib matiap-tiap muslim akil balig. Yuksin Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuksin Allah Ta'ala o ka mga bariman. Mga agpaparat saya ma Allah Ta'ala. Kutiba alaikumus siyam. Pinardu mau makam in pagpuasa mabulan Ramadan. Kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Salika pardu mga sigalam umat dumahulu min kaam. La'allakum tattaqun. Murah-murahan in kaam magmatalaw. Mga pong tinai kumaaga may Islam. Agsasikot na sab makita biin bulan Ramadan. In bulan mahamulya. In bulan agbobo barakat. Ngamu-ngamu kita'y ma Allah subhanahu wa ta'ala. Bang paintabituan pinaabot ma bulan Ramadan. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang apabila paabot na in bulan Rajab. Ngandua ya ma Allah ta'ala. Ngamu-ngamu ya ma Allah Ta'ala bang pain iya pinaabot ma bulan Ramadan. Hadits min si Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi bulughi Ramadan. Fa idza dakhala syahru Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Hadith min si Anas kinaridaan ya Allah Ta'ala. Bannal tod in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kaniya annang indo ayama Allah Ta'ala. Bang pa niya pinaabot ma bulan Ramadan. Fa idza dakhala syahrul Rajab. Bang apabila paasok na in bulan Rajab. Qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yuksina sallallahu alaihi wasallam, ya Tuhan kami, papagbarakatun numa kami in bulan Rajab maka in bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan maka paabutin kami mabulan Ramadan. Demikian in mga sigalam salaf, 6 bulan gituan in bulan Ramadan. Ngamu-ngamu na sigalam ma Allahu Ta'ala bang pain sigalam pinaabot ma bulan Ramadan. Mga pong tinay kumaagam Islam, sabab in bulan Ramadan, agbabuatuan sin sa heka kalabihan. Min mga kalabihan na, yuksina sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Min si Abi Hurairah kinaridaan ya Allah Ta'ala. Bannal tod in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misala man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Say muasa mabulan Ramadan. Masab sin iman na makahangad hulat na matutungbasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inampun maya in fardusahan na dumahulu. Mga pong tinai kumaagam Islam. In kahinapusan min mga tiranan sababan ikaasok sin manusia masurga. Maka ikalawak na maafinar ka jahannam yanatuan pagtunay sin hajj. Demikian in paghajj in itu wajib mga sigalam taga-arta sarta kagaos aghadji. Adapun in mga sigalam miskin, in insa sigalam kawajiban in nunay mayah, ay bimakna kawajiban in mga sigalam taga-arta sarta kagaos aghadji. Mga pong tinai kumaagam Islam, yan na ito in mga amal ibadat, bang apabila inanggautaan manusia, tiranan tuan ikasok na masurga maka ikalawak na maafinar ka jahannam. Mga pong tinai kumaagam Islam, mapuasin mga ibadat kawajib-wajiban. Yuksin sallallahu alaihi wasallam, Masi Mu'ad bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Yuksin sallallahu alaihi wasallam, baya kayuk na suli-sulihanku mamanga kagawang-gawangan sin kahalapan. As-sawmu junnatun, in pagpuasa taming. Mga pong tinai kumaagam Islam, in maksud sin pagpuasa may ito, yan atuan puasa sunnat. Puasa sunnat, salina pagpuasa maallaw istin makaallaw hammis. Maka pagpuasa matallu-allaw matiyap-tiyap dambulan, yan na ayyamul bid. Mabulan watong tallu kasobangan, watong 4, watong 5. Masadili riwayat, watong 4 kasobangan, watong 5, watong 6. Maka sadilig imin mga ili. Ini itu tuan tahinang eno taming may tumadunya. Taming maay, taming tuan mamaksiat. Andain ba inda kayo manusia. Banging kaniyaan na muasa, kaysa utuan kagaos nga hinang maksiat. Sabsin angay, sabsin talaw na tuan, larak in puasana. Sabsin talaw na, bakkat in puasana. Na masabili in puasa, tahinang inatuan taming mamaksiat. Nabanging kaniyaan na, niya taming na may tumadunya min maksiat, damikyan maallaw kiamat, niya adusabtuan taming na maafinar ka jahannam. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un narah. Maka in sadaka pinapasan na in pardusan sin manusia kama yudfi'ul ma'un narah. Salikapaddo mabohe. Salikapaddo sin bohe maapi. Ay bimakna bisang gituan singga na in luhasin api.
Bang tuan daran na eno pinatak-patakan. Ngay do tuan natas padoro in api. Nasaili do sob tuan in sadakah. Minsan na tuan singga in heka sin pardusahan no. Bang atat kala tuan in kanian no daran kaag sadakah. Tiranan tuan pinapasan in pardusahan no. Ya na tuan pardusahan diki-diki. Adapun tuan in pardusahan mehe in subay tuan labay mapagtaubatan tujuan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pong tinay kumaagama Islam. In agama Islam yan na ito anna nasan min ashaburi bil ujur yusalluna kama yusalluqa wa kulli tahlilatin sadaqah wal amru bil ma'rufin sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Riwayat min si Abi Dharrin kinaridana ya Allah Ta'ala anna nasan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam saban na tod in mga manusia min mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misala mala Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah yuksin mga sahabat ma Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur agdapa-dapa na in mga sigalam aadayahan yusalluna kama nusalli agsambahayang sigalam sa lipagsambahayang kami. Wa yasumuna kama nasum. Makamuasa sigalam sa lipagpuasa kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Maka agsadak ka sigalam min mga arta da labi-labihan. Yuksin sallallahu alaihi wasallam. Awalaysa kad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ay mainka banal to hinang na Allah Ta'ala. Bang ay na in kapag sarakkabi inna bi kulli tasbihatin sadaqah in tiap-tiap kaptangan bi subhanallah matarbilang iya sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah maka in tiap-tiap kaptangan bi Allahu akbar sadaqah matarbilang iya sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah maka in tiap-tiap kaptangan bi alhamdulillah matarbilang iya sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah maka in tiap-tiap kaptangan bila ilaha illallah sadaqah matarbilang iya sadaqah wal amru bil ma'rufin sadaqah maka in pagsoho maka kahinang halap sadaqah matarbilang iya sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah maka in pagpogos mga kakahinang laat matarbilang iya tuan sadaqah. Mga pong tinai kumaagama Islam murah-murahan bang painsab niya takalo tabi bang painsab niya takalo tabi pangajian maka bang niya min mga kaptangan ko insya tumawa ataw kan pagmaana ko inili tuan masahab sin kalamma sin pangati ko maka bang niya min mga kaptangan ko padi mapangatayan bi ataw kan mapangalebi andu tuan ngamu ko kamaapan labi na Allah Ta'ala ingam pun makita bi was minili mga pong tinai kumaagam Islam maid na kumalapal ka sila sa wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.